Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thumai Old Beat House Shillong. Kakasi Jantia Bacha Welfare Association kabalong kaseng jong kinong di do masi ha kani jilla Meghalaya kila ajimud ya ka sarkar jilla ba ka de ban penben no da ka rukom thit kilo ya ki masi ki bawan ra na bar ka jilla namar ba kat hadu menta ya ki masi ki bawan ra na bar jong ka jilla kinong di do ki hab ban shuthit tili ben uwe ha ka dor ka baram kabala ban ketapat ya kayo kokot jongki lada kador thiet jong uwe umasi bat kador di kam ya hap satya kabala pen ban banwanra ya ka jingdu nong ka bakraw ya ki ha ka di ka thien kani ka jing ajing mot jong kani ka sengki nong di do masi kalong hadian bakatana supply jong ka office jong ka deputy commissioner ka East Khasi Hills dang shen kala pha da ka kaipot chakatanan animal husbandry and veterinary ban penbet halor ka dor ka mor jong ka do masi hadian baki pat ba kila ut hadu kata ya ka jing pen kiodor ya ka do ha ki jakayo Haga jing ekran bat ka Batisi TV u President jong ka Khasi Jantia Bacha Welfare Association uba generous warlar pi ula kenturu ya ka sarkar bakadei mante lakam ya ka jing shalan bean ya ki masi syakari Bangladesh kabalawan ra ya ka jingdo nong ka bakraw hadu kata ya ki nong dia do masi ki bahab ban shushania bet banwan ra ya ka do masi na bar ka jela ti katakan kumbangi lakren ba hoot ya kaya dia ya tiat mentah ya kalau kanu ni sungtu hi ba habadan ka bisala ban tiat ya kanu handrai kum ya kanu pama kabadan idan jing subah kamut ka sarkar ka di pente lakam ka ya kata kenang begini ki mesti kamut kinum ya lai handrai boros kata nilai i begitu ki bria ki ba persang ban rai ki mesti ban persang ban penkam sa siliang mo nong ti kisu nong gumno kisu persang man le kan madai nong do mengidan sen cata mengidan dukan cata handai gitu gijakno hadian jung arajar kat kenda hadian bala ay ketika shalan hakapuar bagi ay ke notification ya ketika shalan kamu ketu gajak lut paro dan bakali wei ban kit chalo ban ra ay ni mesti kata ka ba penduk bor sisa ini bak kala penlong sundan ini mentawat tang tu mesti ke badi bendrung si jeka do kamu si tang je ani ladalala hi ban khang ni gani gajing letu e gani mesti kan te ka dor do mesti ngam tharan phi mak lai spa sanpo ayo kan palate ha gitu kisnam ke bakampat da jor ha gani gajing ya ke mesti kan kita khar kilmuer hi Kikwa hiban penya halak nu ki terwai ni tora le ni ai bisa hadian Henry mentah hadian baka jinglai kaya la jata ngim ikop syu baka de kata ka ba long bean mo lakum ka balong ai hadian baka yaksuk hi hadu ta kala sisa kala ngai ki bodo adu kita kisnam arajar kandai tersiter hadu kan mentah buat ya kan ka saus pak sampo hadu mentah ngim isinga kaya ganja dikatakan kumangihi inong kayi di baterai ni kam ketangi keren ni dak masalah dak poi hadu kat kanu bentala dak sarkar kam sim kia hab hi baterai ni anu kam gelang jeng ni ingin suya keren ni kata tarai manu pi bandrung ya kayi kesem jeng kiwei la dak mendan ki brio ni ban suya trai banyak tikam deh pasuk tabang ya kini kebentar lai don ketilut ikan ya nun keno apun ba kita im na kini kakam ti ho ngiru ngisno ban ong penban imat ka sarkar lada kalong hi kani kedur ti boleh lada kajur ya kata kajingnya cetai boleh mempelong anyo la ban suong boleh mempelong an kenang made yo ya lang kan ya ada kalau tiga an ti long ka sarkar ka yo kanya karibiniu ani mentar ki harus pak simat kordit ba mengakren meneh kan kong kolong ba ngila su kala la sok liang bagi ba yang kini kino do kila sim ko bu sim pala ande hangi baterai lakat ban ino ya kamru so kok su kata kajik trai kajik tan tambangin ngin le nu kan da ini trai bela ko we nang su katakan ngindaya keren syapang gani kajing kiyo jong kador masih ni nakaliang jongi kum kina doru
ngidap hida ka jing smok ya namar ka ke bala penlong ya kani ka ba kan kia hi ka dor do masi hadu ni kumang le kren hi bersata kolong banyak kini ki masih syok do ki baju wanra apa ka jelang jong ni na ta ban do kumba kolong hi menta kim poi shu sai ki ka do ti ki masih hi kila penyak baklah pat sakawe ganti kan ta ka ba long ka da ba ka ba kan kieu kan ka dor do mesti ti wa na kaliang jong ni runga dap hi da ka jing sngau khya hadu kata-kata ha kaliang kinong bam do mangi kinong di do nomor mila kelas kliang ni kan ka benta nomor bro mila sya keren ba kinong do kila sim ka bu mereka tahu pa hi kalong ba itu masih baju adok mangi bah kisnam belada mentangin yo syu ini masih nak apa kilaya tak cakawai ganti kan tahi bijing bijing oh na habang le I ketuka news nak kaliang di DC bele penmi ya tu ngatharai ma I la de bio ya kai phat namar nak kaliang gibrio jongka office napo DC office kilawan bani kendu engi bakinnya keli perthoha siapang kani ke jinglong jingman ke jingkiu jong kani ke dor masih tingi ru ilaya keren hi kata hikan ke ju ke jing bat ke ke ba mangi ni terwa siapa sarkar kalong ba kani ke jing ya thiet masih ke jong ni ngila hapan pen kala ya karkom thiet om syu kumha ki por berim namar ba kani ke jing dia do jong ni da ka kilo ka de ka pelas lamba ka pelas ndai la banong tian re ka jing ya thiet masih pak nang tian apo yo habaro ki yo kalong ni dang su thiet da ka ti ka hakum kani ka por ka jorhi kata ka jing subah ka le kata ka masih po dari Bangladesh kala penduk lat yang ni hadu data namar pa kitu hi ki nong di ki try masih ujuan ra ini masih maki kila habban lalong no kumbaong bayangi pinut ni pimnut lada pila ya takador nyin ai lada pimla tingi la thep baik namar menta kani kakam kala long pleng kam dai su beri ti kani ke jing yo lan jong kini kinong khai ban ong ban supha da kalaka ban auction tingi sngo bakala kan numpoi kani kakam shanu hi ka bangi ai jeng mangi ya ka sarkar ka por limba hagi ni kita yo belada pengidan ka meeting po direktoriat limba ka department kolong ba ka sarkar ka deban ai jeng bit ne ban hukum no ya kino masih bawan na po par jela ki barung po ka jela jeng limba kini yo masih ki dei ban pendek no da ka kilo kenang bangi rungin la ban snotu ban de kan namar mentangin ong bangi syutip tang ya kador bandi han ribat thiet om tip kalau kuat menta sau san pho am tharai begini ka sau san pho kan ne lada kamdan ka polisi kemut kani kan kio kan poi hadu syajar kemut ni skordit kinong ba bat mangi kinong kai buju ikan numdan ka eru te namar kumba kalong hi menta ka jela ka jungi nimdan masih nimdan sniang nimdan sian ka jela ti wat ya kani ka badan lapan dan kamu kelat ya kata ka jingmut ka jing ai jingmut jungi ka sarkar kalong ba kan penbet na ka kilo sistem ngin ya le ya katral ngin bet ni thiet kata bat kat no penyaha pengin dia ka dor kata ngatharai kan la pentek makam sibon ya ka dor kan kata ngari ka jing persang namar kan ka jing ya kun jungi kum ka sang ginong odo ya kan ka jing nya ka masih spok kari Bangladesh kam dai syu ku ba menta mene kam ada ki paus na adu ginong yalam ki barim ki bapli hadu ba la isin si syawat mangirungi mat ya kejuk ya kajing stom ka bangi ya kendo menta kan te kata hi ka wei kalong ba kali jur menta hadian usnam arajar kan kandai namar ba ka bangi ni ya kren ba minister in charge ha tu ba por bangi persyajur ya tu kajing aisalan kibriyo jong kayo kino kiyo tingi ong bakamlong maki kin aisalan tien re ka kot ikan kan maki nakaliang kiyo ti di bandan tangga jing jadi ya tangga salan dia ya re ya kasurok dia la dei ban keren baik na ka sarkar lembaga department ti
ke ba mangi ni dawa ha tu por kalong bakin register ya baro ki nong adok ki badan po beri kasi jentia kenang begini ki masih lada bala det ban le ke health check up la screen kar pom ko bakar pang taki doktor juga veterinary kemud bak kadi ban keren syai begitu ki masih di bandung ha ki jaka adok om kan kum bakalong mentah manu la ban thiet ki masih hadien bala det ban screen itu ki masih ya keleng tikum bakalong mentah ki ya lak lagi jaka adok